Nalazimo se u Safena ordinaciji u Novom Sadu i razgovaramo sa doktorom Živojinom Jonjev, koji je kardiohirurg i evropski instruktor za laserske operacije vena. Oboljenje vena nije toliko jednostavna bolest. Najčešće se opisuje kao multifaktorijalna, što znači da na nastanak takve jedne bolesti utiče više različitih faktora. Faktori se mogu podeliti u dve kategorije. Jedna kategorija su fiksni ili nepromenivi faktori, a to su genetski, koji se nalaze u našem genetskom kodu, koje smo nasledili od naših ukućana, a ovi drugi varijabilni faktori su faktori koji nastaju tokom života i zavise od više različitih situacija kojima smo tokom života izloženi. Vrlo često govorimo o hormonskom nekom disbalansu koji može da dovede do promene kvaliteta zida krvnog suda. Najčešće se to dešava kod žena u periodu trudnoće ili menopauze, kada zbog hormonskih nekih faktora dolazi do određenih promena u zidu krvnog suda koji slabe krvni sud i dovode do lokalnih proširenja koje su vidljivi golim okom. Takođe su i neke profesije koje su vezane sa dužim stajanjem, faktor rizika za nastanak oboljenja vena, tako da to je možda i razlog zbog čega jako veliki broj naše populacije ima oboljenje vena. Što se tiče faze razvoja, one mogu da budu neprimetne, a mogu da budu primetne i golim okom kada je to već 3. ili 4. stadijum bolesti od 4 stadijuma koji zahteva neku intervenciju. Zbog toga, ukoliko postoje određeni faktori rizika, treba na vreme uraditi preventivne preglede ultrazvučne koje mogu da pokažu adekvatnu strukturu krvnog suda i da nam definišu neke parametre koji mogu da nam na neki način predvide šta može da nam se desi u budućnosti, da li smo skloni ka proširenju vena ili ne. Preventivnih operacija vena nema i drugih nekih tehnika lečenja koje su invazivne nema, nego se vene leče u trenutku kada postane indikovano za operativno lečenje. A da li neki pacijent ima indikaciju ili ne, opet možemo utvrditi ultrazvučnim pregledom koji je egzaktan, tako da su to putevi kako i na koji način postaviti adekvatnu dijagnozu i u saradnji sa pacijentom odrediti i termin i plan za dalje lečenje. U poslednjih 20 godina napravljena je stvarno velika revolucija u operativnoj tehnici i dizajnu operacije lečenja proširenih vena na donjim ekstremitetima. Shvatilo se da putem minimalno invazivne procedure, a to su najčešće laserske operacije, takođe tu spadaju i radiofrekventne ablacije, gde se kao izvor energije koristi radiofrekventna struja. Znači, preko tih minimalno invazivnih procedura je moguće uraditi veoma uspešnu intervenciju, a da to ne iziskuje veliku traumu po pacijenta, da ne iziskuje duži boravak u bolnici i da smanjuje njegov oporavak tako da on praktično neposredno posle intervencije bude malte ne sposoban za svoje redovne aktivnosti. Tako da u poslednjih 15 godina se bavimo laserskim operacijama vena koje su dominantna operativna tehnika u svetu i to je procedura koja praktično je po svom nekom dizajnu takva da podsjeća na odlazak kod stomatologa. S tim što se intervencija ne radi u sedećem položaju nego u ležećem. I radi se u lokalnoj anesteziji, pacijent je potpuno budan, komunicira sa nama, sluša muziku, sarađuje i praktično učestvuje aktivno u celoj toj proceduri. Procedura u rukama iskusne ekipe traje negde oko pola sata do 40 minuta i moguće je apsolutno napraviti restituciju patološkog stanja na neko početno nulto stanje, tako da pacijentu, što je izuzetno bitno, rešavamo dva problema, a to je funkcionalni problem i rešavamo estetski problem. Tako da pacijenti posle naše intervencije na svojim nogama odlaze kući, dolaze sutradan na jednu kontrolu i nemaju praktično nikakve zabrane ni za šta. Raniji postoperativni oporavak koji je iziskivao minimum 6 nedelja, pa nekad i više, je u prošlosti, nema ležanja u bolnici, tako da je čitavo lečenje značajno pojednostavljeno, sa značajno manjim troškovima i brzina lečenja je takva da praktično
može da bude prihvatljiva za bilo koju životnu dob i za bilo kog pacijenta. Doktore, vi ste 4 godine bili i radili u Americi. Možete li nam reći da li postoji razlika između rada tamo i rada ovde u Srbiji? Ne, što se tiče tehnologija je apsolutno prihvaćena iz zapadne civilizacije, preneta je kod nas i ne postoji nikakva razlika u tom tehnološkom smislu, tako da kvalitet i vrstu usluge koji pacijenti mogu da dobiju ovde, u Njujorku, Majamiju ili Parizu je apsolutno identična, tako da pacijenti ne treba da to dovode u pitanje. Tehnologija i aparati i uopšte ceo dizajn operacije je apsolutno identičan, tako da mogu da budu potpuno spokojni što se tog tiče. Ono što je bitno kod ovih procedura je da one apsolutno ne ostavljaju nikakve posledice po nogu, po ekstremitet koji se radi. Estetski je dizajnirana operacija na taj način da kada se sve završi onako kako je planirano, posle određenog vremena oporavka je izuzetno teško, neko može da primeti da je bilo šta rađeno na toj nozi. Tako da ne postoje nikakvi ožiljci, mesta kuda laser ulazi i kuda se radi estetska korektivna mikroflebektomija su stvarno milimetarskih dimenzija i veoma je teško posle par nedelja primetiti da je išta na toj nozi rađeno. I za kraj našeg današnjeg razgovora, šta biste preporučili našim gledalcima? Gledalcima bih preporučio da ne oklevaju previše u slučajevima proširenih vena, da dođu na vreme na preglede koji mogu da budu preventivni, ali i ne moraju, mogu da budu i u funkciji terapije, jer odlaganjem procedure dolazimo do situacije kada nekada nije moguće vratiti situaciju kao kada smo imali 20 godina. U svakom slučaju uvek može da se situacija popravi i uvek može patološko stanje da se vrati na neko početno stanje, ali su rezultati značajno bolji i kvalitetniji i na mnogo veće zadovoljstvo i nas i pacijenata ukoliko se to uradi na vreme.